awuthi nginibingelele nginamukele bakwethu lo nibingelelayo ke usiphumelelo kaMbhele phasi lemzimkhulu esigodini sasematsheni bakwethu nginibingelela nje ngiphasi kwe-SP Media TV. La sicela bakwethu ukuthi mawuqala ungena ku-channel yethu usisize nje ulike uphinde ucommente kanti wenze njalo na ukusharela ipage lethu ukuze lindlondlobale njalo bakwethu. La indaba esiniphathele zona indaba zasemzimkhulu sithola umfana uSkweletu umfokachiliza uthi ke bakwethu uSkweletu la athanda ukudlulisa kubalandeli bakhe nakubathandi bomculo kaMaskandi jikelele. Uthi ke bakwethu uSkweletu usengenile e-studio wenza umsebenzi uqedile sekusele kona ukuthi abanikazi be-studio kube yibona abakhipha i-date yokuphuma kwe-album yakhe, kodwa ngomhla ka-27 May uyathembisa ukuthi i-album izophuma kanti ngomhla ka-11 March uthi kune-single track yakhe ezayo ezophuma. Sesithola nendaba zokuthi bakwethu uSkweletu uthi naye usenesakhe i-studio asesihlanganisile aphethe ngalo-ke umfokachiliza. Uthi-ke kunabantu okumele basuke empilweni yakho ukuze izinto zakho zihambe kahle. Musa ukujabulela ukuhleka nabantu who have no life vision, ukuhleka kukufica ngendlela usu-achieve okuningi. Uthi-ke lapha ngibe senga-investor, I have my shares, so umculi ofisa ukurekhoda you can call me or ungibhukhe. Ufuna ukwazi usound ku-WhatsApp ngikhona. Inombolo yakhe bakwethu ayishile-ke yaku-WhatsApp ithi 0713344792. Inombolo ithi 0713344792. Siyabonga.